Samo pumpajte. Štovani gledatelji, dobar dan. Evo nas na Zrinjevcu i za početak ja sam prvi pacijent, tako kažem, mjerimo krvni pritisak kao što ste mogli vidjeti svima vama koji želite doći danas u ovaj prekrasan park. Gospođo doktor, kakva je situacija? 150/90. 150/90. Da li je to normalno za moj posao, boju očiju, visinu, godine? Za godine možda malo previsoko, ali s obzirom na vrstu posla i na jedno, ja mislim, stresogeno zanimanje kao što je novinarsko, mogli bi reći da je u suštini normalno. Ali bi ipak trebalo jedno upozorenje, baš zato što je već sada kod jednog mjerenja nađen tlak koji je, mi bi mogli to reći, graničan, trebalo bi vjerojatno povremeno mjeriti tlak, paziti na prehranu, dovoljno se kretati i uopće paziti na svoje zdravlje. Štovani gledatelji, profesor doktor Vida Demarin i njeni gosti, to su, ja vas molim da predstavite. Doktorica Tanja Rundek, doktorica Arijana Huzjan-Lovrenčić i doktor Dražen Runjić. Mi smo, kao što rekoh, danas na Zrinjevcu. Svima vama koji ste u mogućnosti još jednom pozivam vas da dođete do 18 sati. Besplatno ćemo vam izmjeriti krvni pritisak i dati, dapače u ovom cijenjenom društvu, dati vam po koji dobar savjet. Gospođo profesor, ovih dana su bile visoke temperature, bilo je naglih promjena tlaka zraka. Mnogi naši sugrađani zvali su hitnu pomoć. Preko 220 poziva je bilo, neki nažalost 10-ak njih nisu dočekali ovo zahlađenje. Neprijatelj broj 1 jest taj povišeni krvni pritisak. Povišeni krvni pritisak je jedan od takozvanih faktora rizika koji doprinose do promjena na krvnim žilama mozga i srca. Dakle, kombinacija različitih faktora rizika kao što je krvni tlak koji smo spomenuli, zatim šećerna bolest, različiti poremećaj srčanog ritma i srčane uopće akcije, zatim poremećen metabolizam masnoća u krvi, onda neki faktori rizika koje mi smatramo uklonjivima kao što pušenje, alkoholizam i u posljednje vrijeme sve se više govori o stresu kao dodatnom faktorom rizika. Kombinacija tih faktora doprinosi do toga da krvne žile postaju kruće, manje elastične, suzuju se i dovod krvi do mozga, do srca i do drugih vitalnih organa je sve slabiji i može doći kao krajnja posljedica do moždanog udara. Hvala. Štovani gledatelji, čuli ste. Toliko za prvo naše ovo javljanje i još jednom pozivam vas, dođite, izmjerit ćemo vam pritisak i možda pomoći za koji dan života dulje. Doviđenja. Štovani gledatelji, dobar dan još jednom i kao što možete ovog trenutka vidjeti, naša mala ekipa liječnika iz bolnice Sestara Milosrdnica ovdje na Zrinjevcu mjeri tlak i vidjeli ste, ima dosta zainteresiranih. Još uvijek nije kasno ako nas sada gledate kod kuće, mi smo ovdje sve do 18 sati i besplatno mjerimo tlak. Doktorice Demarin, što bismo mogli zaključiti do sada s obzirom na naše pacijente, uvjetno da nazovem, koji su došli mjeriti tlak? Kakva je situacija? Pa evo, očito su se odazvali našem pozivu oni ljudi koji imaju problema sa krvnim tlakom, jer smo vidjeli da je većina ljudi koji su došli izmjeriti krvni tlak imalo povišene vrijednosti. Ja bih željela naglasiti što se tiče krvnog tlaka da je strašno važno da se ne mjeri samo jedanput. Tlak treba više puta kontrolirati jer jedanput ustanovljena povišena vrijednost krvnog tlaka ne znači zapravo i stalno povišeni krvni tlak. Treba ga u više navrata kontrolirati s obzirom da vrijednosti variraju. Može jedna stresogena situacija, neki neprijatni događaj, možda malo previše slane hrane ili nečega kada uzrokovati da tlak bude u tom času mjerenja povišena, da on u suštini nije stalno povišen. Dakle, ne bi se ljudi trebali zabrinjavati zbog jedanput ustanovljene povišene vrijednosti. Drugo, kod tlaka je strašno važno da ga se stvarno dijagnosticira na vrijeme, jer je povišeni krvni tlak takozvani silent killer, to mi kažemo tihi ubojice. Naime, to je jedno stanje koje dugo vremena može biti prisutno u organizmu, a da ljudi nemaju posebnih smetnji zbog toga i da zapravo niti ne znaju da imaju povišeni krvni tlak, a on razorno djeluje na njihove krvne žile, na srce, na bubrege, na druge unutarnje organe i može dovesti do težih oštećenja. Znači, redovito i povremeno mjerenje krvnog tlaka bi stvarno bilo jedno od načina na koje bismo mogli spriječiti teže posljedice.
Ljutnja, stres, strepnja, to je ono čemu smo svakodnevno, nažalost, izloženi. A to su takozvani faktori rizika koji dovode do moždanog udara u najgorim slučaju. Jesu, to su sve simptomi stresa koji zapravo doprinose tome da ljudi koji su stalno u takvom jednom kroničnom, kako mi kažemo, stresu, isto imaju sve više promjena na krvožilnom sustavu, na srcu i na krvnim žilama i postaju sve bolesniji, sve više ovih povremenih promjena se pretvara u stalne i dolazi do smanjenog optoka krvi, do srca, do mozga, do drugih unutarnjih organa i do onda posljedica kao što su srčani i moždani udar. Kod stresa bi zapravo možda morali reći jedan mali savjet, da bi ljudi trebali nekako promijeniti svoj način reagiranja na stres, jer stres u suštini ne možemo izbjeći u svakodnevnom životu, jer niko od nas ne živi pod staklenim zvonom. Dakle, dolazimo u doticaj s drugim ljudima, s problemima na poslu, sa promjenama cijena i sa različitim takvim situacijama, ali kad bismo nekako si postavili za zadatak da promijenimo ono na što možemo utjecati, a da se nekako pomirimo i ne uzrujavamo se zbog onog na što ne možemo utjecati, onda bi vjerojatno i te naše stresogene reakcije bile manje. Pročitala sam negdje, naime, da u jednom gradu od 1 milijun stanovnika, kao što recimo i grad Zagreb, neminovno će se dogoditi da će otprilike 8.000 ljudi biti obuhvaćeno nekom blagom, jel tako, blagim udarom? Različitim oblikom, da. Mislim, računa se otprilike 8.000 ljudi na 1 milijun stanovnika godišnje da oboli od jednog od oblika moždanog udara. A problem je kod moždanog udara to što on ostavlja jako velike posljedice u smislu invalidnosti, dakle promjene kvalitete života, jer ljudi koji obole od moždanog udara mogu ostati slabije pokretni, nepokretni, a zapravo skoro 1/3 od tog broja ili umire ili ostaje sa takvim trajnim posljedicama. Dakle, jako se mijenja kvaliteta života, ne samo tog pojedinca koji je obolio, nego i njegove obitelji, a zapravo i čitave zajednice. Prema tome, trebalo bi još jednom svakako što češće mjeriti tlak. Trebalo bi sigurno. Između ostalog, jer tlak je zapravo jedan od tih najčešćih faktora rizika koju 70% ljudi koji oboljevaju od moždanog udara je povišen. Štovani gledatelji, toliko ovoga puta. Još jednom pozivam vas, ako želite, danas besplatno do 18 sati mjerimo tlak na Zrinjevcu. Doviđenja do... Dobar dan. Dobar dan. Recite mi, došli ste si izmjeriti krvni pritisak. Zašto? Zašto? Slučajno sam naišla, jel? Je li vam drago što da Je. I što je to besplatno danas? Je, divno. A vi? Ja sam isto došla zato što je besplatno i tako da znam, vrućine su i to. Često mjerite tlak? Pa nisam mjerila već godinu, ali bolujem. Ovo je dobra prilika, evo za čas ćete biti na redu. Pa kažem. Štovani gledatelji, evo naša mala, ali vrijedna ekipa ovdje na Zrinjevcu. Pune ruke posla ima dr. Dražen Runjić, doktorica Arijana Huzjan-Lovrenčić i doktorica Tanja Rundek, te dakako naša gošća, profesor dr. Vida Demarin. Svi su oni iz neurološke klinike Sestara Milosrdnica. Danas nama i vama na raspolaganju, svima koji ste htjeli i odazvali se našoj akciji mjerenja tlaka. Doktorice Demarin, možda kao nekakav zaključak i savjet svima koji nisu stigli danas doći u ovu našu priručnu mjerionicu tlaka. Slijede ponovo velike vrućine, nagle promjene tlaka zraka. Što savjetovati ljudima sa visokim tlakom i općenito kako da se preživi? Da, velike vrućine su sigurno opasno stanje, posebno za ljude sa promjenama na krvnim žilama i sa visokim tlakom. Savjet bi bio, odnosno preporuka, izbjegavati najjače sunce, dakle preko podneva bi bilo svakako dobro da je čovjek u hladu, da se ne izlaže nekakvim posebnim naporima i suncu. Drugo, adekvatna prehrana sa puno tekućine, sa uglavnom povrćem i voćem, s žitaricama, sa izbjegavanjem preslanih, teških, masnih jela, sa što manje mesa, što neće biti i teško, posebno crvenog mesa.
I onda je još bitno recimo jedna fizička aktivnost. Ako ljudi koji idu na more, plivanje kasnije, negdje poslije 4-5 sati, a inače puno hodanja, dakle takozvana aerobička aktivnost, ona koja jednako opterećuje organizam kroz čitavo vrijeme kretanja. Dakle, šetnje, trčanje baš nije preporučljivo, ali uglavnom nastojati da sunce ne bude to koje nas previše iscrpljuje. Osim toga sad se puno i o ozonskim rupama govori. Dakle, sunce svakako treba izbjegavati i zbog kože i zbog cirkulacije. Evo, mi smo ovdje imali jednu populaciju manje više umirovljenika, bilo je i mlađih ljudi, možda za upozorenje svima onima koji misle da nije za njih mjerenje tlaka, da nije za njih nekakva preventiva. Naime, kod muškaraca već može doći do moždanog udara negdje od 45. pa nadalje. Tu je ta nekakva rizična... Pa je, prije se smatralo da je moždani udar rezerviran za takozvanu treću dob, za ljude koji su u penziji, koji više ne rade, kad se krvne žile suze, da onda nekako dolazi do ili prskanja njihovog ili do začepljenja. Međutim, nažalost, baš zbog tog stresogenog načina života, sad se dobna granica bitno pomaknula i skoro pola moždanih udara se događa već u toj dobi od 45. do 59. godine života, dakle kod ljudi koji su radno aktivni i zato je važno da se svi ti faktori rizika o kojima smo i danas razgovarali što prije otkriju i da se onda ukoliko je moguće otklone ili liječe. I još na samom kraju htjela bih reći da sve ono što smo rekli danas, a i sve ono što nismo stigli reći danas, budući da smo ipak bili na neki način ograničeni vremenom, moći će sve koji to zanima uskoro pročitati u vašoj knjizi. Da, knjiga koja se zove Ključ za zdrave dane, mozak i žile bez mane je praktički u tiskari i trebala bi izići kroz koji dan, pa se nadam da će tako i biti. Puno uspjeha. Hvala lijepa. Štovani gledatelji, u ime naše male ekipe sa Zrinjevca,